Nakio gikundi kimwe kia nthuki mbithi kuma Meru nikizite amwe na kwariria utongeria kaunti ya Meru. Gikundi giki na rietwa Meru Progressive baugite kagita gasiasa ni kathirire na atongeria ni babatere kwithura bakirumira uriti ngugi iria bethiritio bakithurirwa ni bainyirite wega bwanga ngwataniro gatigati ka atongeria kwitha amwe na kurita ngugi iri njira ya gukiria Meru. Kelvin Kimathi katumenyithie chotariria. Atongoria bao wa mona indi siasa kuma ntere mwanya kaunti ya Meru ba ikundi kimwe kia mitandao kire kumenyekana buru ya Meru Progressive ngurubu ba ikite karo kimwe kia kwaraniria na urumo mukaweni umwe buri baishwa mitaratara mwanya ya ukiria kaunti ya Meru na njira imwe mwanya ya bukonie kiri utongoria bwa kaunti oiji naru intukwendongi mono batu twithirite tugwiritwe twi gikundi kia group imwe ijikene aja Meru ya WhatsApp ita Meru Progressive na itugwiritwe muno nontu bakuthurana aja na te agenda ingi ni agenda ekwija tugwiranirwa tukaranthi tubanga mantu ja uria tumba guchitethia na gwita mbere na miturire ki maisha na ikiatho kithirite kithongi muno nontu igikapchite antu kana atongeria kuma ntere mwanya cha Meru iji nontu kwina antu bakuma Igembe Buri Tigania na gonto kunde na ndi mumemba mokia magiki kia Meru Progressive itwakambirite miaka 3 na twakiriva rukairi na kiatho kike narua kitiukari na ubaguzi gikari ni muntu wonde muntu munini muntu munene muntu Meru Progressive muntu kwisira mantu ya Meru na muntu kwenda Meru yendera mbere tuchemuna narua antu abaingi muno twarijanira twanyunyarira twakanera Okaitene kao ikundi kie muno ki mitandao ni baikite mpathucia kisiasa rutere na kuhatanira wamwe bati kuringanithia mirengo ya kisiasa nikenda ukiria kaunti ya Meru muno kiri kunja thiri na urumwe buru twakuma narua Meru ithike gintu kimwe na tukaria kanywa kamwe gutukuthumbania gutukumenana kia mbere ni maendeleo ya Meru muntu wa Meru wonde mukari wa Meru wonde one maendeleo kuringana na ngwataniro ria twetha twina narua inya itukunja kwithira kwina ngwataniro kinya kibara bakwi opponents betu nontu at the end of the day batukira tukwenda Meru ni witu bungu bwega na antu bagwatanira kindo arecio tunarua antu bagwira tu support thirikari iro ya kuma national na county governor umite Buri but we are so proud that the first meeting ya kiama giki ithithitwo Buri itethia Meru na atongire babatere kugwatanira nikenda baruka the bigger picture kwina a lot of resources ki national government lakini tumba gwitap kana tumba guchiona twina unity of purpose ni bwega sana nontu bantu kwa narua na antu bonde batharimwe ba Meru na tuendelee kwendana nkiripotera weru weekend kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi.